ebimu ku byafaayo obwekitibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam byatuwaira tufunemu ekyokwega. Lianna fil qisas, ebyafaayo ebiri mu Qur'an ni hadisi dombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasila litadbiyati nufus, nagamu ku magira getubitamu okutuusa message ku myoyo gyaife, n'okuba nga tubonera ku batusookawo bakolanga batya. Omulembe guno gwe tulimu olwaleero, buli omu gaali ali mu kanigo, buli omu gaali ali mu kaki, ali mu kanigo. Embeera eyonooneike, ebizibu bingi, buli gwobona aba bizinesi balira, ab'amaka balira, abakulembeze balira, abakulemberwa balira, kati ezira atali kulira. So twatuuka mu kaseera kebako bati mpaawo atalikola ki, atalikaaba. Kakati kyetukoba nti nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala ogesa abantu yabata mu kanigo. Ayinza Allah okuta mu nkasonda nga n'abakulira ine tibaidinga ayo oli mukunugirizibwa. Embeera ngambi aye nga n'abakulira ine tebali kutegeera ati embeera yombi. So kiswa ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyatuwa yali eri kutwegeresa nti abasookawo bona bakemebwanga ebikeme ebinene osinga ebyaife, kubanga ife tuli ku dua yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyaife bitono kwebyo abasookawo bye babitangamu. Mu hadisi eri mu Sahih Bukhari ni Muslim ngeva ku Abdallah bin Umar radiyallahu anhuma qala, sahabiyo ya Abdallah yakoba, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, bali batyaime yawulira nabbi nga akoba, intalaka thalathatun mimman kana qablakum. Olunabbi yali aliko bategeeza nga basahaba abaliwo ku mulembe ogwo bona balina ebyali bibanigiriza, aye nga beebuuza nabbi tukoze tutya, obwavu nga buswise, abazaire nga bakyuse tini balaba alule, abakulembeze nga bazakisa yetuli. So nga n'abakulembeze bona bajja yali bakwata abantu betukulembera nga batuzibwakiza embeera, buli omu nga gaali abona nga ali mu kanigo, kubanga bajjama Allah nga akuleetera okunigirizibwa kwida ni makaago, wabona mukwano gwaleeta nga muli mukwano ng'afuuse ekizibu mu maka nga yeetala ku dua ya Allah subhanahu wa ta'ala. So nabbi yawulirwa nga akoba nti imwe bye muli ku bigeero ku basookawo bye baabitamu. Meni yaayeta hadisi eyo akoba ati intalaka thalathatun mimman kana qablakum, nti abo abasookawo eri abantu basatu baali mu safaari. Fa awa bihim almabitu ila alghar, mu safaari baafunamuku obuzibu nga lwalitambwire niba ino muli mu safaari muli kutambula, ekire kyamaadi kyavwere nga kyamaani nga mulina okyegama, oba musana oba mpewo. Almuhimu mu hadithi eyo abamanyi baaga ensonga ed'endawulo, ayi wazaki direct kizibu kiki baatuukako. Ayi nabbi yakoba ati fa awa bihim almabit ila alghar, embeera eyo yabatuukako baali tebasobola kujja mu maiso na safaari nga tebawumwire. Ayi beebuuza tukoze tutya, kuba akafaanane ku safaari olwaleero bwire buyinza kuziba ku motoka ke diweireyo, muli basatu muli ku stage Bugembe, bakoba ati edije Kampala diweireyo nedije Mbale diweireyo, ekyo kyonna kiba kizibu. N'olwekyo mu kulowooza ino tukoze tutya, fa awa bihim almabitu ila alghar, Allah yabalaga empuku. Empuku mujidi, empuku kifo kiba mu itaka aye nga
ne kusaawa eno abagayiga babikola ino baba n'empuku daabwe naddala abakulembeze wobonano kisaawe aye nga wansi eri enumba so balengera empuku eyo fadakhaluhu olw'obwetaavu bwe baalina bajingira wasooka yangira owokubiri yangira n'owokusatu yangira fanhadarat sakhratun min fawqi aljabal fasaddat alayhim alghar. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akoba bamala okugiweeramu Allah ni yabaleetera ekigezo. Allah yalagira malayika dakulukusa eibaale sakhar eibaale baleeta sakhar bwe liba inene bekaba katono hajar bekaba katinino haswa kyova obona buno bahaji bakozesa buno omukusa abaale mina oba bweta haswa beryagane kikonde kino lyaba hajar bweguba ogunene guba sakhar kale gule gwali sakhar gwagana motoka gwagana numba saizi yago nabbi yageeta mu hadisi aye nga gwali gunene bwe gwakulukuta okuva ku lusozi gwakulukuta bwe gwatuuka ku mulyango gwa empuku fasaddati alaihim alghar awe gwasibira babanga bali mule munda bajokola bati aba bali kubonagana balibona ka light ngeza kibakabona endikiza yababutikira buli omu yeebuuza kyekikuirewo bajokulinga yebayingirire ngeza kibakabona kulira nibayigaliza kati kino kigezo Allah subhanahu wa ta'ala singa akikuleetera iwe olwaleero wajja mukafunda woli Allah yakwigalizaawo oluusi embeera yetubaamu tuba twayigalwayo nga oguba toli wakugubona kati kitwale nti embeera yetuli mu butuufu ogubale gwavaere gwatuddala tukoze tutya abantu abo bakola bati basooka balajjana era ng'enkola bweriyo omuntu ng'afunye ekizibu asooka kulajjana walajjanira bakojja walajjanira baganda bo wavaawo wajjako Dubai banamututa asembera ku levo y'amawanga tulajjanira banaife ba western countries mwide mutuyambe mutuwole sente ebizibu Afrika bona basooka kulajjana aye ng'okulajjana tikwabagasa bayizaako ekyokubiri tukozesa amaani buli omu yakawa mwine wegema kwawo iwegema wano basindika eibaale aye olw'obunene bwe lyaliku ng'eziraga ebyeneneza namu baako bati ife tuweire banamutuyambe ng'eza n'abawulira aliwo ekyokwegaawo ekyokwega ekiri awo ndi Katonda asobola okuta abantu walajana aye nga abantu balinga batalina kuwulira era nga tibali kuwulira n'olwekyo imwe mugezeeko amagira gona olina amaani olina sente olina abanene olina ki aye gona gasobola okubitawo ngeza kijja kukasiiza nga Allah akakulemeza mukafunda abantu wangala nabo abantu obayiddamu tibayidi kikuliku aye ng'embeera Allah gya kutamu onigirizibwa paka lwokola kino bano kye baakola kala ahaduhum omukubo Yakobo ati innahu lan yunjikum Allahu min hadha illa an tad'u Allah bi salihi amalikum. Kino kyetulimu niwe tunasindika niwe tunalajana niwe tunakolaki ekizibu ekyatuuka mu maka gaife gano mathalan niko ekyakubanirako nti mulina ebizibu bingi mu maka abantu bangi balina ebizibu mu maka tebaidi kyakukola bano baali mu mpuku oleyabako bati buli kyatugezeza ku kidembe buli kusaawa eno tukole kino buli omu ku ife alondeyo omulimu gwe yakola
kulwa Allah subhanahu wa ta'ala nga asobola okugumwandulira ku mirimu egyo Allah kajja okusinzira insha Allah tutaasi. Muliko nfuna bajamu mirimu amaani tigakola era tigakola paka leero ozamaani gatoolawo Allah kyasazeewo ezira nago amagezi tigaida kukola ba professors balemererwa okubita ku bizibu bakwatira kyagiire baba muntu kufeera afa ayina yetolerwa abantu ba professor bantu nga batambuza abantu baka London America betololwa abasawo bakwati mukole kyona ekisoboka sente diriwo hayenga jamaada gye batwala wano ka kiliniki nga olwaire bulwaire n'obulala obwo bamwiza waka bantu baide bamubonaku bakwatya yagire London abasawo balemererwa yezeke mulambo kyategeeza nti amagezi sente tibigakolawo. Ebizibu byaife abisobola nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aitamala gabikola ku tulingirira abantu bantufunemu ekyokwega batandika nini bulemu okwandula emirimu era bagisabira ku Allah subhanahu wa ta'ala. Asooka Yakoba Allahumma kana li abawan shaykhan kabiran wa kuntu la aghbaku qablahuma ahlan wala mala. Yakoba ati ay Allah omulimu gwendi kwandula maiso gwo gubenga otutaasa nagwo ekizibu kino nali n'abazaire abanzaalo batya babiri yali wa mukisa nga akuze nga abazaire baliwo kabirani bali bakuze ku myaka wa kuntu la aghbaku qablahuma ahlan wala mala nga bwembanka amataga ag'olweigulu alghabku mu Luwarabu na amata gawakama igulu bageta ghabku n'olwekyo yali yeyama Yakobo olw'obukulu bw'abazaire amata ago tijja kunywesa ku baana wala bantu bawaka mu famire waire obuyana ahlan n'abantu be famire ye wala malan mali kitegeeza emali ategeeza obuyana kubanga obuyana obwo obute n'obubuzi buno ku mataga ba mama baabo nga bagakamya iwe kirya balunzi obuga ku bwana abo ayi yali Yakoba olwo respect jaga abazaire akwati sobola kunwesa mwana nenwesa mukazi nwese obuyana nga abazaire bakali yali abangana nabo kumpi but that marra akobati wali lulala yaja okunona riziki ajja okwira fahalibutu gabu waka huma era n'akama amata gaibwe nga buliido aye nga nkiri nti ndireti aye n'asuubira nti oba oli awo ndaabagana nga bakakola ki nga bakawulira fawajadtuhuma kadinaama yajja n'ekikolokolo ky'amata yabagana nga batenduyike iwe okola otya bw'obagana nga abazaire batenduyike ate ogire amata gaibwe okola otya naam okonkona era obula tebali kuwulya otulayo n'ebibaale oba wasambisa engaito kubanga weeyama okubaga amata nga abeewo bakaali kunwa ihtiraman lahum respect gyobawa era mbutuufu ife ab'omulembe guno ekyo kyetusobola okola kubakonkona tofiireeyo babaire batuuseera mu ndolo daabwe oba mbeera ki gye balimu mama mwena mwigulewo mwidi bulungi amata mwigulu alekayo mwigairewo eyo nembeera busaawe gyetuwangali haadha bw'obanga ofunye omuntu afaayo kubazaire abasinga obungi kitulina bibafaako kyokka eno tulira mbeera
iyo kunegerezebwa kuno ki? Ansa eyindi tulinayo, ansa ku bintu ebindi tulinayo. Omusaadha ono fa khafa istikadhahuma, yatya okubazuukusa. Kati awajja akola atya? Aireyo n'amata g'efamire enwe n'obuyana agasigaire abaleetere. Kiri yakyeyama era bw'atambuza embeera libityo butya akola atya? Fawakafutu antadhiru istikadhahuma, hadisi ekoba nti yayemerera ku mulyango gw'abazaire ng'ali kulinda bazuuke. Yalina essuubi nti oba oli awo ku ssaawa 5 enaaba yalina ekyetaago yazuuka, oba ku 7 oba ku 9, awo wona kankukobere babitawo. Wasabiya alikoba nti yali agiye n'obwana bwidukulu bwabwe, kubanga oba n'obwana obuto obukodumira tujye waddaala. Yali agire nabo, aye nga buli bumunigano mu magulu, dadi yensiri. Wallahi abasaadda bale tidi imani gye balinayo tidi bwe tujja kugifunaku. Aye nga bala abali mu numba bamusingira bano, liannahum humul asl, abazaire ni yetwava, wal abna furu', baabana bava mu ife. N'olwekyo abazaire bazitowa osinga abaana. Kati yayemerera n'amataage, obwana bwa musina ali kutya okwirayo. Oba oli awo asobola ensobi esobola ogwawo, obuyana bwanwa oba abaana bwanwa ng'abazaire bakaali. Hatta barika alfajiru, hadisi ekoba eti paka bwebakola ki? Bwe baakya ajja okola ati nga bazina fajiri. Abazaire basooka kuzaala fajiri, bajja okola ati bekanga. Bamubuuza ati ki? Ng'otukeire ino. Akola ati muzeeyi kikeire bukeire nasuze wano. Buzibu ki? Ekyansuziriza wano nabaleetera amata n'amagana nga mutendwike munsoniye. Wina kungaleetanga ssaawa 12 12, aye nalemererwa njotuuka wano nga mukoze eki? Nga mutendwike. Aha, bwe batenduka yayemererawo abalinda. Bamala kuzuuka yabaga amata gaabwe, fashariba, banwa ng'aliwo. Medeni yasimbula yakola ki? Yajja yali nga yagulwa igulu yakola ati Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fi. Ai Allah, bwembanga ekyo nakikola natuuka okuba nga abaana bange mbasusiza mu mpewo, zaala naasula mu nsiri mu mpewo, aye nga nakikola tulwa kindi wabula ku lw'okubanga etteeka ly'abazaire liryo Allah, niwe otulagira ogondera abazaire. Nsaba otutolewo ekizibu kino ekitutuuseeko. Owe n'ensonga eyo kwife abali wano n'ebizibu bye tulina ebitubuutikiire ng'ogubalegule gwabuutikira abantu abo abalina abazaire nga bakaali balamu. Obona tubitawo, obitawo owanike emikono okuba oti ya Rabbi ebingemye bindeke, nga obeeku nikyomwidukiza ku bazaire nga kyolikola nga kyefaananiizaaku n'ekyo. Olwaleero tubisa tutya abazaire bajjama? Ife abaife babafanze ni Haruna ati n'ekyo naweesa we nawaweesa oba okalinawo. Saba Allah abasaasi bakeetaaga yetuli kubasadaakira kubasabira. Aye ndikwogera ku balina bo nga balamu. Obafunyeeku otya okusaba owanika emikono Allah subhanahu wa ta'ala, obenga omukoba oti ai Allah ku yidi eno fiti yeyawaire bakanaakuga ntugulira ebyayidi nga bakwani mulinde nje mama memali eri yakola ekyo ku mulembe guno kwali yasookera kuba mama bwoba oliyo wallahi oli wa mukisa. Bamama tubagulira yidi nga tumaze omukazi amaze okulagira omazeeyo ebyalano
yasabira ku n'ebitali bya bulido, yakuba n'abaana balida kujja ku swimming, ayenda basimati, ayenda ki ojo okusigaza mu nsawo nga tidi kamala akwati ali mama bo alhamdulillah wabasiima wakubira haji ow'omutyere wakwati haji kodi kaiso waimeka wano oguze kilo 25 muli bantu 5 ayinga da basimati oli mama n'asembayo n'embeera gye tuyitamu mbagamba ebyo bitunigiriza kalooza nti gyakozesa maanyi n'amagezi okuba nga tuba mu mbeera etubuutikire bajjama tuyidukire nga ebyafaayo ebyo singa tubidukira. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akoba fanfarajati saharatu ghayru annahum la yastatiyuna alkhuruj. Bali awo eibali basindike neridembe ng'eziraligemyeku lyasesetuka lyonka ng'omwami oyo amaze okuwaayo ripooti eyo Allah gyayidde obulungi nti ntuufu kubanga sebe wa Allah towaayo atwidiino Allah subhanahu wa ta'ala tojja kumuwa bifu olowooza oti binaakola gw'okyogerera olwedde aba akiidi alinza otwe ku dua ku mulimu gwakola n'olwekyo no byataddewa ku mulimu gwe ogwo omulungi ogw'ogondera abazaire n'atuuka n'okubaamu kuku n'obulumi kitegeeza nti mugondera abazaire tulina okubaamu kuku n'obulumi. Omuntu atasobola na kujja mu kyalo wa mama we yakuba ati ife waifuze mama mugulya buli kimu mubuuzo omuvubuka oyo akola ku stage awo nigwempa ebintu mwaka mulamba omuwa buwa ebintu oza bulumi bw'owulira ku wala okuba oti kale kankyame ku kaboda kano mbyetwalire eri omukaire ono yasitulanga mwene abo ekyokwega kye tulina okufunamu nti yayendanga mwene yeesitulire otherwise yandibayani gwakubira isimu oba gwategeeza ati ndakulwayo nkamira amatontwalire bamaama basiima ino nga niwe atuuse n'akaveera basiima ino nga niwe atuuse naki n'akaveera owa bodaboda waanaaleeta oba neiba akola mu tawuni ayide n'emmotoka akuba akagombe mutabana we mabaira akaveera kaakano ayide akuba yeebale aye nga mutuufu mutima muli kiba kikulu ino okuba nga niwe ositulira akaveera wakatwalira omukaire akuzaala onooni kye yakola yayandula omulimu ogwe wa Allah subhanahu wa ta'ala eibaale lyaseseetukaku aye nga tibasobola kufuluma obuzibu bwali bukaaliwo nga n'omuntu etugubita aye batandika obunaku alaiti alhamdulillah at least owookubiri we nayandula ogugwo gwali mulimu gw'amaani era mbakobye buli omu yekyekinge kusaidiye n'abazaire oyinza okuba nga ebikugemye ebireese obuzibu biri kuba nga ogayalirira ensonga y'abazaire aweenaawo naali ekyokwegera eibali liri lyaseseetuka lwa nsonga ono yakugondera abazaire nakuba na bulumi yebali nakuba priority nga n'abali ku mwanjo n'abasooka kati olwaleero omuntu alira embeera aye ng'alina oluusi n'omukyala eyamukoba ati tenda kubona ano nazaalawo era yakiikiriza yamukoba ati maama muwala wo nti wedirira abaana baleero mba akobye emboota era gano aye maama tofaayo nze ndakwidanga eyo mbabona nife abasaadde abaliwo enaku dino mukazi akulagiire maama waatayira mu luyalo aida na bisapatu aida na bigomosi owe bwatuuka buli kyayenda kyogula owuwo yamulebera okwidawo embeera yagema wena wakuba oti kyekitiemye kyekituuse ku nsi bagema twekyekinge ku saidi y'abazaire wayinza okuba nga nawali kuva obuzibu. Owookubiri yali muvubuka nga bwe ndikuona abasinga wano bavubuka yayandula ensonga ye olw'eibala liseseetukeku lyatuuka erituuka lyakomaawo bajja osindika kuba tyali yeeyongerayo owundi ayogere. Owookubiri yavaayo
Yakobo ati ya rabbi kanat li ibnatu am kanat ahabbu an-nasa ilayya kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu an-nisaa ar-rijalu an-nisaa. Yakobo ati Allah ali n'omuwala gwe nayenda nga bwedi bwe twenda abakazi. Yamwegomba, bwamwegomba yagezaako amagira gona agamufuna. Famtanaat, nabbi Yakobo ati omuwala yadeema. Omulenzi ono yalina esente de biriwo, yazimba ali mu lubiri. Akaana akawala keeyita kyabwe nsobola nti okalagiza ne kadeema. Mtanaat, omuwala yaloba aye nga bwe mwidya embeera. Obwire bwatambula, ebiseera byajja, time yatuuka nga omuwala ono ali ku kisenge ku saidi y'ebyenfuna. Yukaalu nti yalina mama we ng'akaali mulamu. Mama we nga munafu ino, yamukoba ati jjaakulya omuvubuka ole abalina ku ssente atufunire okwokulya. Kale bw'aba nga tasobola kutuwa bya bwereere atuwole. Aye nga ani ali kujja? Ani ali kujja? Omuwala ajaawo ow'omulenzi eyamunoonya okumala ebbanga n'akoba ati nze ebyo tidda kubikola. Kati iwe weegezeemu okukunga ng'ombona ng'akoze eki ng'ayingira aye ng'ali ogu mulala wahdaha. Wena ng'oli otya kodi n'omusirikale atakiziba kuidayo oli ali ere ku kikomero. Byokulengeza mu kamera oti ati ndibona kituufu oba nende onkobera muvubuka iwaali wano ebirowoozo byawe ki? Oyinza n'okuva okutandika okuwumingira mu kisenge olina akalina kwingira olw'okubanga twegamba ezza kyobaire onoonya halasi. Muwala yangira ayanjula ensonga ye, yamukwata ekindeese wano, embeera etuuse wazibu, mbaire nsaba otutaaseeku. Maama mulwaire, aye ekyokulya azira, eddagala azira. Ankobi olina kubuyambi omuyambeku. Bw'oba tusobole kumuyamba wakiri omuwole anaasasula. Aidi ali kukoba atyo. Ani alina ebigambo ebirungi by'okumwiramu? Yokoba otya mwiramu kino oyomba naye omuvumu obusiru oba okola otya? Seeka kabiri yebaza Allah amuleetere bakeeta kaluusi olwo kibakyengera. Omuvubuka yalingirira omuwala, yamukoba ati nkutumira abantu bangi, aye ki ekyakutuukako? Kwediba sente? Hadisi ekoba ati yamuwa dinari 17. Dinari nesente ziri mu hadisi 12 20 wa 100. Yamwongerera ku ni goldi, yamuwa ebintu ebyobugayigaawo, yamukoba ati fakat an tukhalli baini wa baina nafsik. Ebyo bina ebirekera nakulira just kinakukoba kasitoikiriza bibi. Muwala yalinga ku sente oba dinari 12 butikobe ne milioni 12 badisuira wayengeeke ezira waire 10 bata milioni 12 wabulinga koti watandika obulamu obw'etaano wabala obuntu 10 nga bw'etaano amuna ati milioni imeka
kikumi biba kikumi bw'omeka omuntu emiliyoni kikumi biba bibiri emiliyoni ekumi miliyoni bibiri adibunza ati wena wakasanga edo miliyoni kikumi biri awo ate olibona gold oluusi asinga ne cash kubanga gold wa bei kisinziira ku kika kya gold n'obuzito bwe oyinza obona akantu kagana kikonde kino nga kazimba ebintu bya biliyoni zinga gold mwala yabiringa kwati Yakobo omulenzi fima yurwa mwebyo bikolebwa ebyaja wakati waibwawo yamukoba ati ensonga gy'olikwenda nzibu tusobola ogikola ng'eziraatu weine mulenzi yakwata kutubona atya olwo omusirikale namuwa instructions tasobola kukola ki kuide eno munumba ezira mwana ninzaaliwo niwo woko ezira ali tubona naye oliwe buziba netwegaira mu mbiri eyo mayumba n'abandi twerimbanga tutyo weyambula n'omwana wabeene walengezaku nga nebata kuboine webaza ne Allah nga seeka bwako alhamdulillah ezira tuboine omuwala abuuza okakasanga ezira tuboine omulenzi yakikola omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu yabona ng'ono ali kumudaaza budaazi ali kwenda amutandikeku aye ali kwegemya ngu eri ali tubona nga ye mukubona okukwe abona ng'eza ali kubabona omububuka akoba ati falamma kadiritu alaiha ekigambo hadisi kyekoba nabbi kyakoba sallallahu alaihi wasallam falamma kadiritu alaiha bwe namala okumutuuka mu kafo nga ezira kinemesa kukola kyenenda omuwala yamukoba ati ittakillah yamukoba atya ittakillah wala tufdhil khatama illa bihaqqihi nkusaba otyani Allah gwoba otya kubanga bontuusiisa niwe otuuse kiboneka omaliriire saawe neza kikutaasa okutaka okutegeera Katonda wo toyikirizibwa kusimulula ky'ogyasimulula okutulako ng'okiwaire haki yakyo mu sharia kansooke nemerere kwawe nga niiwe nga niiwe awo niga atuuse wena wootuuse olinze nako koti subhanallah Allah yawunda ono yakwidukiza Allah eriyo wetwali olwo omulenzi mbya yani nga bakutufaanya ati batera okuleeta abawala abalungi ku social media daifeeri yakwati ayinza ono wetwagaana nene nyanga luvannyuma alibona bakusikananika isimu aye akabambu oyo bagaanana yene nyanga ki luvannyuma aye baba ono atuuse buli gamu amwambuire abwene buli kyabaita bonangaku mazima gende bakulu banange abantu abo wazibu abantu abo wazibu seka kiti yako wati abandi bawamu amagezi yadigula nga ali kukunya ngobwire bukozeki bubiseku nakasera ko bamu nga toidi oba oli bukunya oba oyamba toidukira ayo omulenzi oni akoba fansaraftu anha wallahi yaguma yakoba ati gwayogeire nzira ngeri gyendigalawo nenkoba ntambwaine amundirwisa ate yakoba ati ensonga gyetujyaku tiikirizibwa gikoonaku paka ngambise mu mateeka yamuleka wataraktu laha
kull al-dhahab wal mal bwamuvaako yamakwali bali kundukiza Allah bekuba ku mulembe guno ko kasiruka no jano kuja nini totoza shogema kwebyo kulo kubanga kakulemesa kewe kola tiwe tukawa kajega kanu kaje vyani mu numba yange yamko ati jemba ile nkuwa ile kola ki janabi omuwala yagema esente yagema ni golodi olajafuka mugayiga yamuleka ngekimwe sisa ki kumwedusa Allah subhanahu wa ta'ala tulikogera kubalala bene dhatu jamali balungi mberera tiliko abana abaife bamega abatuwereza obutogo ayira twagema bugeme muntu yegana okwegana bavubuka eriyo mvubuke waife eyo namuwulira kale musonga d'obwenzi ejo namukoma nti ayi muno abantu nga bakwogera ku Islam obwenzi bakawamba obitira kwa naseka tuteekuwa muduwa tubateekuwa muduwa naseka ife tutuuse nze nzani wembivaako kubanga olede nayo yali yakola ku Saudi ensi erina amateeka agagawa yakwase kanzi nali Saudi njidukira abagala nali kunabo 17 abatali ba bufumbo tibabe munsi erina eri strict yin yalina n'abagala 17 abana Uganda mwenda abasigale abagabaniza munsi edini yakobati namuza ate wana Uganda mboneka nja kuingira ekinana wallahi katinga yakoba mbwabonanga niga azani bwabivuako kubanga rede yayino eri abantu banendoze okuva kwa kugemerayo tuweneniza wa Allah subhanahu wa ta'ala twenemye kadimbagano omuntu ngoyo embere kugemye ayiwena nga toyidi tosobola kuba mu bwenzi bwenkani dawo ku bantu abangi batyo noba na baraka mulamu Allah asikamu kyembakobye nti ebituleetera obuzibu tulinabyo omuwala omuvubuka oyo yaleka omuwala yaja yeyigala yatenduka kati gabita ibanga eyo incident yagwawo yakoba ati ya Rabbi in kuntu fa'altu dhalika ibtigaa wajhika fafruju anna ma nahnu fi Allah ensonga eyo ekyantola kumuwala oyo taraktuha wa kanat habbu nnas ilayya namuleka amu n'okubanga mubabala abaali ku kyalo bwe nali nsinga okwenda endogero yindi ekoba kuntu uhibbuha nali mwenda ka ashaddi ma yuhibbu rijalu nisa mu ndogera ye nakudi n'okuba oti ndaba okitegeera aye ng'ekigambo kyene kitegeeza ati nali mwenda nga bw'ojja abasaada bwe benda ki bwe yambyenza omukazi oba omuwala Allah ng'akidi bulungi kubanga yali abona ebyajja mu maiso era hadisi ekoba nti fanfarajati sahara eibale lyayiramu lyasesetuka ng'eringa eri yali kulisika kubanga awo mukutambula okuva ku lusozi yalidanga likulukuta aye wano mukusesetuka lyabanga ng'eriyo ali kusika obusike tibyalinga liri kulukuta iti bona ebyamagero bya Allah subhanahu wa ta'ala nga liringa yebwantaira oba kabaale katono kane bakatafaali nga nikole kusikanga oti maani ga Allah lyasesetuka nga basobola okubisa omutwe aye ng'ekifuba tikikola ki tikibita amakulu nti geeyongerawo okugaagaako aye era nga tikabamala wano ekyokwega ekiriwo nti bwe tubanga tufunye obuzibu obutugemyeku nga twenda Allah okubututoolamu tutabanga nandogereko bwe tukasaba imaamu basaala
kasita imwe musaala Katonda atusaasirize kwimwe. Abantu abandi balina endowooza eyo yasigala etumemba abantu basaala enisa tunamba ebizibu ebindi byetaaga nga mwena mukoze eki muviire mwaire eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yali asobola okutolawo ebibaala ebyo ku muntu eyasooka, yali agondera abazaire aye tiyakikola. Owookubiri we yaida era tiyalimalayo, meaning nti tuyinza okuba mu kizibu Allah yasasetulaku olwabo abasaalaku abakola ibaada aye era twasigala nga tukali mu buzibu ku lwammwe abandi abatenda kusaala. Nolwekyo bw'obanga mu Maka ng'oli kwenda Allah agawe baraka, gezaako okubona nga bona abalimu bakola emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'oyinza okuba ne family y'abantu 7 imwabana mufaayo ababiri mwabaleka kuba tinzaabo nabavaaku babafuukira ensonga ey'okuba nga ekizibu kye mwenda kiweewo kirwala bulwale kimutuuka ku kye mwenda lwakubanga amaka gakaali mu ki abatasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyakwega. Owookusatu eyasembayo yali mugayiga ng'alina abantu bakozesa mu faamu ye oba faamu de n'amaduuka ge. Yakoba nti Allahumma ay Allah inni sta'jaltu ujara, nze nali nkozesa abakozi wa kuntu utihim hukukahum, ng'abawa emisaala gyabwe gye bakolera. Adhata yawm lwali lulala omwezi gwawaaku wastada al ummal, yabeeta abakozi bana mwide mu ofisi munone ki omusaala. Mubana n'omusaala mwalimu omusaada ogwo. Yakoba ati ataituhum hukukahum illa rajulun wahid taraka lahu wa dhahab. Mwalimu omukozi ogwo mulala ati yandekera sente di yaja yaliko omusaala gwe. Abuuza balina ati imwe bana munaimwe aliwayi nsigaza ano omusaala gwa muntu ogwo kale kati mutume lya Zubayiri nga tiri kumubona. Bajja okumagamaga katubone oba agire ku mukatawo nyanaira lwaziba bwacha bwaziba ewiki yawera bakwata Zubayiri nini tituli kyamutuukako yagola waawe mulembe tigwa amasimu yakola atya. Odi ndikubuuzanga ebibuuzo bwabake niwe sada akulekeire emitwalo 5 agiye todi agiye niwe omugayiga. Niwe olukupanga ansa muna muko ogabye emisaala bogabire omusaala muli mulala tayigiya kulekera emitwalo 5. Okola otya oba kwime kuwe kwampa ansa okozesangaku lwanaira n'abafunye edindi n'amuwa. Era abalina imaani enene ennyo ku mulembe guno batuwe bakola. Abalina imaani ennyo dengende kwatuma wa boda edomukozi dino gyongulire gyogula ettooke egula ennyama twaliralira namwikizaawo. Abantu abaidi obuzibu bw'emaali ey'abantu betukozesa tasobola kugiikiriza kuba mu maali ng'omukozi amaze omulimu. Muwulire ono kye yakola. Akoba ati fathammartuhu, ebbanga bwe lyabika n'abona nga yasooka yakola ku brother kyakoze yamuterekeraku. Yajja okubona nga tali kwira. Fathammartuhu, yasalawo emaali eyo Yakoba ati kamuguliremu ekintu ekinaakola ki ekinaazaala mu maali eno. Yagulamu obubuzi, yagula n'akasengenge yadaawula ku faamu eyiye yajje muteera omwo. Ebbanga lyabita
embuzi daawera yafunamu ente, ebbanga lyabita ente daawera yafunamu eŋŋamiya dabbeyi. Fadhaata yawm, lwali lulala ng'abasaadda bombi bakayiriwe n'okukayiriwa, labiseewo ebbanga, omusaadda yayira yakoba ati Abdallah kodi omuntu bw'akubulako ebbanga naye aba nga mukazi we eriyo gwe nabuuza mukazi we yana mu myaka nga 3 nakwati ayi wombona omwidukira ati tubitaganako omuntu yamusulanga mu kifuba taka amwidukira kisoboka bulungi tikisoboka wamwerabira wamubitaku ngaye naye ali mukazi we emyaka 2 gatigamala. Kakati omusaadde ajja okwira akwati Abdallah, salamu aleikum. Wa alaikum salaam. Aye kale kutegeera ni mu salamu yamukwati nze Zubairi. Ati Zubairi ki? Zubairi twakolanga wano mu myaka g'78 kati ng'oyo nga iri kale 98 aidye mu 2025. Nga gayali akategeera yamukoba ati Zubairi wankola ki? Nabeeta ofuna omusala gwo mwezi ogwasembayo okola njukira bulungi gwani mwezi gwa 6 bayi ne baida bafuna esente wadindekera. Yakoba ati nedindesi nedikoze eki nedindesi kasala kange kitwali nti jali mitwalo 10 kale kunembenga guno ngega yayita abakozi be abali okiseera ekyo omukwati ono mutwale kafaamu kale ono gwembako bangono kafaamu kale oba kati jetu natweni yaja yamukwati kullu ma tarahu min al-ghanam wal bakar wal ibil kuma yabade bisolo bya minu limeka esatu nebyali mu faamu eyo yamukwati buli kyoli kubona wano embuzi ente n'eŋŋamiya laka nebiva mu musaala gw'omwezi. Abalina abakozesa abakozi mutandika okweka ekiŋŋaŋa tukale tukanakonkomerera kubabuuza kibuuzo. Ate bwe yayiramu Zubairi yalingirira Abdallah yamukoba ati ya Abdallah la tastahzi bi, kiri kwenda kunderega tiize kundaga bugayigawo abagayiga mulina ekyedu sawa n'olikundaga nga bulina eŋŋamiya naki esente nakulekera ndiidi mitwalo 10 dendi kwenda. Abdallah yamulayirira yakoba ati wallahi la astahzi bika, kyendi kukoba tikyakukujerega wala kukwesuutiraku byobwene byenkulaze funa kuyambako okoleki okuba oje. Yayongera okumulingirira bale bamukoba tikyaliko bakituufu aidye ng'atukomako omwavu yena yamala mutuufu yakola ekyewu yakoba ati ayi bana kana akaya namukalekerawo baire balunda byona yagema nga bwalinda kwenywa ati banamweta ati betu lukusaaga byona kubanga byava mali. Abalina abakozi ani abitawo ku mulembe gwaife guno, ani abitawo abantu abalina ekyansinga n'omukozi gwe bakozesa mulamu yatwala n'obuvunaanyizibwa yakwidukiza ati haji omwezi gwaweereko akasente kange ayi maadhali katubayima wakwatidekera awo kumanirira kunkubira simu ya buli kaseera abona bakaiga baleero lekera awo kuba ku simu yange wenafuna sente ndakuwa owundi wadimula olikumuwaku mu ngeri etamugasa aye ng'olinado omuswalaga mitwalo 10 gwa mitwalo 2 wasooka muwaku emitwalo 2 kabiri wamugulirako engaito datakusabye wamwirusa ku nkomerero y'omwezi oti kyakugulira ngaito oli kisiru olowooza nakuwadde abwe nze nkuzaala omusaadde aziza kihana akayanira azza yakutwala
abandi stubbornly tubaima sente wakoti kola kyoyenda. DPC omwidi LC1 bali mikono gyo eri abantu nga bwe batuuka eri abantu abalina ebizibu mu tawuni eyo aye babatwala eri omu ku bakulembeze akwale muna abantu bano nga babitiriza okutudooga tebe tusaba mubete kuku mubakobeku bali kunaga bali eriyo bali kunaga kale bigemagana mataka aye omukulembeze yakwate nzabo mbatya ekisooka bali nisente abantu akola balinaki kakati abantu bakozesa gondi edu obuyinza bwe balina n'amaani ge balina mu bukulembeze naki miskini yali akaki ena kutineza kizibu kye tulina nga kuli azamanya bakozi right from waka wetuva mu maka ba maid abatukolera omwana oyo omuwala asobola okuleeta obuzibu byenfuna byo emitwalo gy'omukaaga omusanvu gyakolera kubanga niwe mwetaida akuweerezi olina omukyala aye mwategeragana n'omukyala nga tasobola okukolera mirimu mwaleeta omwana w'obuwala emyaka 2-5 ejeje agikoze amaze emirimu kale bamukwatire otoli amere gano mwategeragana kumuwa sente ate bamuleetanga okiri nti alina okulya basiramu lati tubakukuna mewakiri kale egisaddako kuba oti emere yange gyaliire kwenu kangifunemu ejana aye abantu abandi fiilan basala abakozi sente ng'ali kumubalamu emere yakwata buli sowaani yamere 10 omwezi omulamba dibaimeka mitwalo 10 ojokola oti emere omubanda ya 15 bamukoti nize nikubanda olina kwongera yeki byendi kwogeraku tibyakuyiiya biri mu community yaife eno kati embeera bwe tunigiriza ne tutategeera bintu ebyo tetuba tubibaiduse nti ife beeyo omusaada oyo Yakoba yawanika emikono Yakoba ati ya rabbi in kuntu fa'altu dhalika ibtigaa wajhika fafuruju anna ma nahnu fihi ni yali asembayo Yakoba ati ayi Allah eibale ino isesetukeku banange bebogeire aye zena ngo wokusatu ekyo nikinasobola okola nakikola ku lulwo nani nsobola sente okudirya nani nsobola sente okudikolamu ebindi okudigabira abasika bange aye thamartuhu mpacho okutawo nedi bastagna adane denamuwa nga diwesisa ni value kubange sente after 10 years batidi kazito wanga dilinga ngabwe dali nasalawo nakwandi kandi koleki kandi zazemu aya amagoba gado tigange ani asobola okoleki bajjama omuntu oyinza mukoti embuzi sawa ni asene sino dali mtu alikumye sawa no embuzi mtu alikumye wana kilo 7 mugiye mulonde mu kilo 7 gembamuwa ekyo pali ne kisendo kumulembe guno kyakola ayo oli yamako wadi byona twala ono yaloza ati kumugerega na kumwebaniraku na kumulaga mabaali ono yamulayirira ati be kyendi kukobana ekyo gyokuba otwale era yaje yakuba yatwala ali kusaba Allah omukwati ya rabbi in kuntu fa'altu dhalika ibtigaa wajhi bwembanga nakikola okidi bulungi nakikola ku lulwo kukutya emali yo nalaba crossing sakwira muyambi bwe yaida najimuwa Allah asaba otolero ekizibu kye fanfara jati sahara ere ibale yabangeri yali sise fakharaju yamshun owo kusatube yamala ekituli ekyaidawo omulyango gona gwebikula nga basobola okufuluma era bafuluma bakola ki batambula banja hadi hiya alkisa ekyo ne kyafayo Nabi sallallahu alaihi wasallam kiyaleta mu hadisi ndikwenda nze nimwe nga tukala kujamba bibuzo tuyambagane tutolemu ebyokwega mu kyafayo ekyo muzi nalugwe feguliwa gulya tuyambagane imwe mweze muki aina kyayezemba ko omuzindalo tufune nastakhiriji ma yustafad min hadhihi alqissa mu hadisi
edibire ekyafaayo iwe kikyoyezeemu kubanga obeera mu kumpuliriza.